Icera ritu thikimwini ya Mwea kaunti-ini ya Kirinyaga arimi maratucorera mbica ya mitangiko iria mageragira riria mekumirie mucere amu kuma riria thiombiro matire mathondekero barabara cia kuingira maeka-ini. Ni tuthondekeirwo barabara meini no cia gatagati tutire twahota kuthondekero barabara tungiumiriria mucere itire ciekiro maramu ate kuma baria nginya mwisho akorwo kindu kiatiganirio thiini wa mucere wa murimi wa mucere na kiria kira cost murimi muno ni barabara ici. Barabara ino iria ibokagwo ni arimi a unit 6, 7 na 8 mugite bidi ya maketha niguo murimi aumirie mucere wake kukinya barabara. Ogunia ya mucere ikoragwo na thogora wa iguru niguo igakuo na kiande na kuri murimi ino ni hathara nene. Mucere ucio ugikuma barabara iria igatagati ukinye main ni turihagio goro muno. Ndumirage na ciringi 500 nigetha ukinye barabara. Koguo mucere nigetha ukinye barabara ndirathi kuiga warire ciringi 700. Ngonie mu ciringi 500 yakinya maini baria. Ngonia 25 ekai. Cio ni mbia cigana? Magikia iteta arimi ya mugite besa iria maribaga kuri rubonge rwa uramati wa urimi NIA moe gicunji giacio cikoragwo cia kuthondeka barabara indi mibango eno itikinyanagirio. Andu aria tungibe murigo ni thirikari nene na National Irrigation Authority tondu wira wao matituribagia mai wira wao koragwo wa maintenance. Arimi a mucere mugite ni urimi uri na mathina kiondo rita amuthengia na kuthuka kwa barabara tharikira ya Ndinoho na Mbea ni thina umagomeire na njira nene. Tugeretie ndawa ciothe ona wageria o ira wageria guti undu ireka Nyamu ne bana ibati na ndungi miuraga yumite kuma koguo no harikia kuguru ku yukaya gutema kuguru ateru ni ndira sacrifice nyama kuota na mutura na tumahindi ngamirehere ikire ina ndawa no handu hambia gukua ni kunorera nora. Uthaka wa mucere riria uri thoko-ini ni ugusagiriria maitho ma muguri naguo munungo waguo ndungiwitigithia na tauria muonjoria na chairman wa Nice Rice Millers Charles Jerome Kombozi aratariria kiria aingi matamenyaga ni minoga thithina na maithori maria murimi acemanagia namo o nginya mucere uyu kinyo thoko-ini. Nyende kuririkania thirikari arimi a Mwea ni mari kio kinene gutire kindu moragia maheo mendaga thirikari imataithiririe gumathondekera barabara na kanaro cia mai. Tariu githiini ni twaga mucere wa kuthia ni tondu atumia ni maraga mucere wa kugura koguo ni tugakorwo challenge itu tutirona customer makuthia mucere. Ona gukiri uguo tukigia na giikaro na seneta wa Kirinyaga na uria niwe muikariri giti wa kamiti ya urimi bunge-ini ya Senate Kamau Murango ugite ni kuri bata thirikari ya murekigina kiria kiribacagirira murimi wa mucere na makiria wakini wa barabara. Kuri atiri to ni twathurani 2022 ri Mwea wabanire kura ciothe ukithie go president uria ekuri ni ndu tungikira umuthi utugetira tubana ndu ma Mwea tutikithondekero barabara bilioni sigire tondu te nyingi tukithondekero barabara cia maeka tukuma tukugate tumire na barabara icio. Kuringana na Murango ni murimi wa mucere ni atungitio hathara nene kuma o kubitana na wethi wa dawa ya Ndinoho o nginya kwagagio ni Mbea akiuga ni ibida urimi uyu wikirira uritu ni thirikari. Thirikari engia gwika undu urathire menyere gu control nyamu ici ni tukorwo tuna mirimo mingi muno guku Mwea ni tukorwo tuna thina muno tondu uboro wa kuria mucere ni uboro koni food security. Mubunge wa Mwea mirima ingi ugite ni atwarite riendekithia ria watho mbere ya bunge niguo bodi ibeo wigiririki wa kuthondeka barabara cia maeka-ini. Vandu vakuga National Irrigation Authority no mathondeke barabara icio ri niketha ma promote ukuria wa mucere ri mamandatwo ituike obligation yao ya kuthondeka barabara icio na kupromote scheme. Hathara ya murimi wa mucere kuruta mucere wake kana maketha make kuma mugunda kumakinyia barabara nene kumana na uthuku wa barabara nikyo gikoretwo kiriro kia arimi a mucere Mwea makiuga kuthuka kwa barabara nikuo gukoretwo gugicungiriria hathara nene yao na marikia kurutithania mathabu mao hathara ni nene ona gukira baida iria marona. Ngiribotera Inooro TV ndi gicigo-ini kia ubunge kia Mwea kaunti-ini ya Kirinyaga njitagwo Masi wadia wa Muriithi.